Nema. Jeste ljudi, ali vas Hello dođi danas everything we are here doing. Šuti! Igramo ja i moja Rani, Stranger, evo ga to, drugi lijevo po redu i treći lijevo po lijevo minimul. Eto, znači Stranger minimul, eto kreće ova arena. Pitate neki lik. Ne može, neć. Idemo iza mene. Ukradem kad, juj. Hajde idemo, gdje sam ja bio idemo ovam. Halo, ajde! Hajde, nemoj gledati te čestove zadnje vrijeme. Tuklo me neku... Ajmo frajeri, ajmo. Prošli put gdje sam bježao, ajde. Idemo. Ja znam izbježao prošli put. Ovamo, hajde bolan. Ovamo, sve smo objasnio. Napravo. Gledaj. Gledaj njega, gledaj koliko on spor. Ima Iron Man čovjek, bježi. Bježi bolan, neću, ali tu biješ žarka. Ko te jebe? Ja bolan. Čekaj, da, bježi. Dobro, nema niko opet. Ajde, pić. Bježi dalje. Ovu smo map prošli put igrali, failali, žeš. Ej gaz, deda ti dam nešto armora. Daj vam, daj. Deda s malo udaljimo. Dođu bu. Daj vam. Jo, adas. Ej, imam ja puni armor za vas ljudi, dolazite vam. Evo, hoće, ovu. Hoće ko chainmail. Hoću ja Nike. Daj chainmail. Ljudi, krešte se, ne možemo ovako zadržavati se. Trebamo do brodova što prije stići. Ljudi, Evo ga. test nije... Ajmo brod odmah otići prvi. Iako ćemo nastrajati prvi alaj. Znači, dvojica gleda, jedan kupi sve. Ja sam slab u armoru, ja ću kupiti, ajde. I ja sam. Je. Mislim nema naš posebno jaki. Ja imam armor, al nemam ovaj oružje. Jest, ali ti imaš oružje. Stranger će nas znači braniti, nemojte uležati u kuću, možda ne možemo izaći. Ili možemo? Ništa, znaš šta? Ajde. Uletimo, ne, uleti. Pokupi sve i bježi. A frajer, nemaš ti vremena tu da bježiš. imaš chest doli ispod. A, jebu, a slomi nogu. Profil's chest. Da, ostavio sam tebe, ne. Aj, u 5 još. Nisam vidio grom da je iko blizu. Neće to odmah. Imao si. Evo meni lijepi stvari. Evo ga mač. Ja sam pun hrane, znači provider hrane. Meni će se trebati, ja nemam. Ko ima dobar mač? Imam ja zlatni. Znači... Ti nas čuvaš. Ti još čuvaš. Znači ja čuvam. Ništa, odmah nabrud. Joj se ćemo pocrkat. Šuti bolan, šut. Ej, ako nas ubije nakon se trojicu opet isto, znači no comment. Uglavnom prošli put... Evo vam moj armor ko hoće, ima mač unutra, ako nema mača ima mač unutra. Crveni je lil sa. Pa ne, Ado, sačkaj, Ado stani, evo ti zlatni chest. Zlatni chest. Zlatni chest. Uglavnom... Evo tebi zlatni ovaj dole. Znate šta, te pazite kad budete se penjali gore. Dobro. Ado, Stranger, evo ti ovo čudo. Uzmi, leže. Uglavnom prošli put... Njih 30... Evo ja krenem uzmat sam bitnije stvari ljudi. Znači bitnije, hrana, dobro. Uglavnom ljudi prošli put, ja njih 3... Aj branite, uzmaj. Uzmam hranu i jače stvari, nemojte gluposti. Pa gdje ne punem job inventory. Ljudi, imam nešto stvarno dobro za nas, obradovat ću. Šta imaš dijamantsko? Imaš dijamantsko. Dolazite dole u brud, dolazite dole. Aj mi sačkat nekog. Dole sad, ulazite u brud da se organizujemo sad lijepo, ulazite dole ispod. Jugaste, ovo ispod ima i 600 bar. Ljudi, pvnat ćemo, pvnat. Evo ako, stanite, sačekaj. Imam 600 jabuka. Da vam. Da se kad čovjek izvadi. Pazi evo, Žarko, stani tu. Daj vam. Daj šta god da je daj. Imam ja zlat. Nemam za tebe zlatni, ali imam taj. Pa ovo je zlatni. Pazi, penje sam lik! Drugo. Mango cannonballs! Kak, gdje se popnije ovaj, šta je? A, stepenice. Oj, majko mila. Drži ga. Jebo, to je analno. To je ta analno i rekla Ubij osobe ga, strane. Strangeru! Držim ga, od dva, fuck him up. Pobježi od mene. Pomoz.
Pa ti napadaš njega sam. Jeste vi? Ja ti kajem sačkaj, a ti Ne, nisi. ne. Bro, kažeš, napadne ja pol sata vičem, a vi stojite da Pa ne trebaš ti sam da ga ganjaš. radite se zajedno jebili. Kjo me mogu, ženu, ti. Et, Ama, Ja. ovdje jedan na drugi brodić. Ua, pokoj up, evo ga Ado. Umro je lik. Ima još jedan lik. A dobro, ja sam pratio ovog jednog drugog. 5 ih još ostalo sa ova dvojicom. I na kojem si ti brod? Da, nisam možda kod ovog prvog broda sam. Ne. Na kojem Ne. si brodu? Na prvom ono, na kojem smo tek došli, evo šutam se s nekim likom. Bježi. Gdje si ti? Znači u vodi. Ne smijemo uopšte da me prvi udari. Ako me prvi udari... Bježi! Jač go, bježi! Mislim, pomaži malo. Evo, udaram sasvim. Kako ide? Bravo. Dobro je, ubili smo ga. Je li imao evo ga Iron Match, drži. Bacio sam ti. Nešto, da I ja... drži armor, evo drži na primjer ovo. Imam ja do sada, Ne, nego da pobacam... Hlače. Nego da pobacam ova sam što mi ne treba njegova. Da si ja sam- untru. Ja sam dobro organizovan. Onda snimat tucu kad ja mogu izgledat Šuti ba ti snimat, mi sad igramo, ovo ide za YouTube, mi prbneš ti pogledaj, letio sam, kontaždarka sam, ja mi, Pa ja mislim ja Isus. nis. Ako po danu, malo naš fino, tam te ovak spavaju svi ono. Et minimal, umro i on sad tužan, znaš. Ajmo Frank. I djed burek. Aj bježe odatle, hajde ba, mici se. Hajde, nema pol godine stojanja tu. Oja! Idemo tražiti ljude sada. Šta on sad stoji tu, gledaj. Jebi ga, moraš pobacati taj... moram se samo... jabuku pojesti. Ja glavno. Znači, nema potrebe, čestove ne gledaj uopšte. Ne, naputom sam. Ne, To bez je. čestovi, ničem, ne slude sad više. Sad Bez. samo idemo tražiti ljude. Kika će sa tim speak. A, Možeš sam motivaciju davati. ti se najbolji. Ja. Kaš ti? Nikad. Već ja nikad, jedan zaleti vas nudim. Pa nisi trebao zavati. Ništa. Idemo se vratiti kuda smo došli, šta misliš? Ajmo. Jel da dadem Ender Pearl pa da bacimo gore, imam ja Ender Pearl. Imam ja 4. Znači trebamo lijepo bacit, sad čekaj Dino, evo Dino odavde bi mogu. Znači ovak bare, ovo je gor. Znači, no comments. Ne, može. Može. Gore, ajde. Piš ovdje. Gdje si ti? Vidi. Tu. Sad healaj se. Pojedi nešto tamo. Sačkaj se healamo. Nešto ćemo riskirat previše. Uglavnom, ostalo je 5 ljudi. Nas dvoje još dvoje. Gore neko. Sačkaj. Koliko možeš ti ono malo po malo idi. Ali izgleda da ćemo morat ostalo sve, još jedan Ender Pearl. Ja mislim da možemo ovo preko. Sačekaj. Ja Pa prati mene gdje ja bacam, pa i ti. Gledaj odatle. Nemoj u mene. Da, evo gledam. Pa gledaj odozdu, stavi ovak, ovdje. Pa vidi mi, aj gledam. Viš, ovam, ovdje. Jao. Eto. Nemoj previše riskirati. Imao sam još samo jedan. Imam ja Ender Pearl, baciš ti ja gdje treba. Baci ovak po čošku ili baci sad totalno ravno. Jesi to bacio bio? Da. Evo mi na vrhu. Jo, u mene oblaci idu. Ja, ali nešto. 4. Aj. Zamisli on team sada, zamisli tu. Gledaj u nebo, dobro. Nikad ne znaš. To nebo. Pa da što gromovi udaraju. Sačekaj, stani! Ti gledaj iza, ja ću vam na. Ne, ti gledaj li... Ja ne vidim niko. Propada Haj vam. na Juventus. Jo, pada Juventus.
Kakav Juventus? Gledam vam, sportsku prognozu. Aj vam. Voda neki Ajde. tu. Vidi ova ima 600 lajkova, oj jebi. Kakim ti like? Da malo da me monje pukne. A to puca u nas grom zato da signalizira šta To vidi. pokaže gdje budete vi, znaš, onda ovi drugi, Eno i gore. drugi kažu joj, look at you, cheater, and then you, ono, Ja. Ali samo pazi da prvi udariš. I po mogućnosti popneš na više. To je meni Ja mogućnost, mislim da su on tam desno negdje. Ja mislim. Barem jedan ne od njih. izgin toč. To čekaj, ostalo smo nas dvojica, još dvojica. Sad mi njih trebamo rejipat tačka. Let's go! Imamo na usrtu neki adrenalin, sad tamo, znaš. Da usporavamo da jedem. Ja poluđio. 4 player remaining, aj jebem ti, aj gdje su. Da uđem u grad i šta bude, ja. Može. Aj. Idemo na sredinu gdje smo počeli. Da pojedem jabuc. Don't you want body to love? Ne vidim ja neko. Ićemo pravo. Idemo kod glavne ulice i gledaj ovak za imena. Ajde. Ne, ovamo je neko. Gdje? Da vama gdje Ne, nisam nikog vidio, će ovako što munja puca. Aj pratim. Pa lijepo. Hajde, Niko ne. Žarko nešto priča neke viceve, pošto mi sad trčimo samo, a da imaju šta slušati. Ovako, znaš. Blizu smo. Dobar vic. Blizu. Hoće li taj vic? Dobro. Znači... Bam, you. Ti gledaš u moj grom koji u mene puca. Da vidim tačno gdje će ovaj da pukne. Ajde ja gledam dol, ti gledaš iza tu, ti gledaj tam. Ajde. Ajde. A nekad je u BiH se živjelo gdje, znaš. Ovamo Može naći posao u Njemačkoj i tako nešto. Ja. Ha mi vam, Andri. Haj biš ba, ne moš ba ovo upadnja živa. Ak naletimo na čovjeka. Ak naletimo, ne naletimo. Blizu. Eno gore. Gore. Blizu je neko strašno. Gdje si ti ja vratio se u grad? Evo u centru grada sam ja odmah iza tebe. Pa ja mislim da ti pratiš moj grom. Moguće. Mislim da ti cijelo vrijeme pratiš moj grad. Ali viš gore se puklo. Odmah ispred grada. A to je sad u tebe, ali ima neko i blizu. Znači, gdje smo mi ono krenuli na početku. Da. Ajde brzinski. Idemo. Evo ovamo, desno je sad neko. Aj jebem, ne znam da smo, ne bi rekao. Baš su blizu ljudi, to vidim. Ovam. Ja. Hajde da idem u šumi malo koga. A sumnjam. A lupa, du. Ovo više nekim livadama, šta je ovo? Ljudi, ja ću sad ovo kao kufole pauzirati i ubrzati kad naletimo na čovjeka, mi ćemo ga uptijeti, jel' tako? Tako je. Znači Ovo je sad, Rapid 3,5 sat. malo dobro, jedem ga. A sumnjam. A lupa, du. Ovo više nekim livadama, šta je ovo? Ljudi, ja ću sad ovo kao kufole pauzirati i ubrzati kad naletimo na čovjeka, mi ćemo ga uptijeti, jel' tako? Tako je. Znači Ovo je sad, Rapid 3,5 sat. malo dobro, jedem ga. Ovdje se ja popet gore gdje imam viši pogled na sve. A ne znam, bilo pa, ajde ti me. Kako smo mi dugo preživjeli. Jel meš ti luk?
Nemam. Eto. Go, bare. Bez pokušao na kuću popet, ne, pada. Trkao sam. Ljudi, moj Jaran Stranger je pokušao priskočiti ovamo na ovu kuću i kao što vidite u chatu, Stranger you to hit the ground too hard. Tako da sam ja ostao i sa još 2 igrača. Znači ja sam prvi. To se zove kvačni nob. 2 igrača. Oh my god. Koji ima sport. Oh my god. I don't know what to do. Samo što on treba preskočiti nešto. A sam što nije. Za torču zapeo. Ma, sad ti Zato! izvlači. Aj nemoj se izvlači. Da se izvlači, ne vidi. Je bio bug u teksturi, kažem vam ja. Negdje puca blizu, znaš blizu. Gdje? To ne znam, neđe. I... Smor, i sad kad naleti na čovjeka ja ću snimat. Samo ste vas dvojice ostali. Ljudi, znači, tamo da Ja nađem ušao čovjeka, Markos, 467, hit the ground too hard, tak sam ja pobjedio i eto je to, jel tako ljudi, tako je. Gdje da uđemo? U šesticu, jel? I onda smo možeš jedan video snimiti, eto. Aj, ušao sam sad. Subscribe-ajte i Gdje da like. uđemo?